Jer izbori ne mogu biti pošteni ako neko crnim fondovima te izbore kupuje. To nisu pošteni izbori ako neko plaća pjevačima da budu njemi, ako to plaća tisućama i tisućama eura, ako ispod stola kupuje bilo koga komu padne na pamet jer ima nepresušne izbore pljačkajući vaš novac, jer morate znati to je vaš novac, nije to vlada koja ima na raspolaganju nekakve pare koje ima neko poklonio, nego su to novci od vaših plaća svaki put, od vaših penzija, od svega onoga što dajete državi. Svaki put kad popijete kavu vam se uredno naplati onaj porez za koji je bilo rečeno da se neće povećavati. Sve to ide na upravljanje vlasti. Cirka 500 milijardi kuna je ono što u 4 godine jedna vlast dobije u ruke da s njom upravlja. I onda kad čujete rečenice gospođe premijerke koja kaže evo mi smo vam sagradili školu, evo mi smo vama radnicima Đakovštine dali pare. A to su naše pare, nisu to novci koje ti imaš na poklon, to su pare koje pripadaju ovim građanima, birate onu vlast koja će znati upravljati sa tim novcima. Sad smo u situaciji da podsjetim da je 2007. godine bilo obećano 3 puta 7. 7% nezaposlenost, 7% da će biti bruto društveni proizvod i 7 velikih infrastrukturnih objekata. Od toga, naravno, iako 3 puta 7 bi trebalo dati 21, imamo samo u Hrvatskoj pravo čudo, a to je da 3 puta 7 bude 0. Mi smo došli u situaciju da sad kad ste na izborima, ako radi ničega drugoga, onda radi neispunjenih obećanja, jer nezaposlenost je u ovoj zemlji 18%. U ovome trenutku BDP je na 0,7%. 7 infrastrukturnih objekata, niti jedan nije dovršen. A sami ste svjedoci, gledate kako se stavljaju novi kameni temeljci za nekakve nove buduće projekte. To je prilika da napokon ocijenite na pravi način onu politiku koja vam obeća, ne izvrši, na ovim izborima njima ne možete dati prolaz. To je poruka. U planu 21, jer je puno važnije da razgovaramo o tome šta je to što mi nudimo, i to će biti prilika kroz razgovor zajedno s vama ovdje, da vidimo koji su to smjerovi, jesmo li mi ispravno napisali, nema svetog pisma, spremni smo saslušati građane i za razliku od HDZ-a koji ima navijačke skupove sa hopsanja lagano ono uz one taktove, kolonijalno hopsanje, ja to volim reći, mi smo sa građanima na razgovorima i kao što je malo prije Andreja rekla, ne pada nam na pamet da se fajtamo po ulici ili da upadamo u tuđe kuće i stanove kao što je rekao gospodin Milinović. To nije način. Naš poziv je jedan jedini, a to je izađite na izbore. To je mjesto gdje se vodi prava bitka, to je mjesto na kojemu se donosi odluka.